Good morning, wirigiro bwakwa nutherete na rukiriro rwega iri Jumanne tariki 14 mweri jwa ina mwaka ni 2026 mbita wakabwe mutharimi ka mgucokeria nkatho cia mwanya ni bwega muno nontu bwa gwitania na batu ikinya gwa ikinya na gutungatira kiri mitandao ya kinade at Meru TV Kenya amuno ntu bwaku ni tutugite nyombe nteto iri na igweta ka thetune ka Meru kumakirini kiro na kimoni moni. Thank you very much. Tukembiriria koringa ime kirigi junji ketu kembere amuto kaithira tukimureka nteto kuma mashinani indi nira na arua tukaithira badaye turina gikaro na geni betu rukiro na arua kuthuya mwerekera jwa mugongo karata kiothe siasa 2027 orera nandi atongeria bambiritie gwitonyia akiri mirengo mwanya akwiba one time kwiba two time na kwiba sifuna barana bo baitite na mbere gukinyiria kira bakuga ni magaruruku akiri kiama kia ODM orera ODM ethirite ikirita mukana jo murito akiri wari secretary general kana mwandiki o munene wa kiama ki Edwin Sifuna rire kumutindikira ome akionekana arena kiothe kiawe kamwanyene buraka ithira kibangania nontu bwangurubania shege siasa nkidano nene cia 2027 iyo yonde ni badaye indi betegeria tombiririe na dunga ya Rais William Ruto na munene wawe Professor Kithure Kindiki Ntereshia Nyamira na aria bakiaria batite na mbere akuruta mawira ne kiri akari inya tutiere na mwaka jumwe jo kithirikari kiri budget ya kithirikari na aria batite na mbere gwika mawirane marito inya Rais akiuga akaithira agita ndiguru ya Italy kiumia twitite guceria mbesha mbari shilingi cia Kenya bilioni 1 kwagirithia sibitari ya Nyamira county ne eu kirukiba kiaria Rais Ruto na Professor Kithure Kindiki ni baitite na mbere gukuturanga ikutho kominyira manyiri siasa cia upinzani bakiwa batina sera cia kuenderia akenya ni siasa cia mpatho cia Iromi na cia kwaganira ndoni vile wenzetu wanaenda wakiomba kura, wale wanafikiri wanaomba kura ya uongozi ni sawa, lakini waeleze sera zao, waseme program yao kwa wananchi ni gani. Hii maneno ya kuzunguka kila mahali ukishikanisha ati kabila hii na kabila ile ati ndio tubague kabila ingine, hiyo siasa ni siasa ya kiupumbavu na ni siasa ya kurudisha Kenya nyuma. Sisi zote ni jamii moja, Kenya ni moja, na ndio tunaungana jamii zote za Kenya. Tuwe na maendeleo sawasawa, tuwe na taifa moja, na wawache vitisho vya kutuambia ati sijui watafanya nini, ati sijui watasimamisha Kenya. Hakuna mtu ako na nguvu ya kusimamisha Kenya, ni Mwenyezi Mungu peke yake. Niseme nisiseme? Na hao ni watu ati sio ati wametoka mbinguni, ni watu wamekuwa wakubwa katika serikali. Siku ile walikuwa wakubwa, hakuna kitu hata moja tunaweza kuwakumbuka nacho hapa Nyamira, hapa Kisii. Saa hii ndio wanatuletea kimbelembele ati vile serikali, ati vile Kenya itakuwa wasipopata viti ati Kenya itasimama. Kenya haitasimama, wao ndio watasimama, wao ndio watahangaika. Hii Kenya itasonga mbele na hakuna mtu ako na nguvu ya kusimamisha Kenya isipokuwa Mwenyezi Mungu. Ni fire si fire, ni noma si noma. Juzi mimi nasikia wanaongea hapo watu wao ndio watisijua wanatutisha. Mimi nataka niwaambie nyinyi, hakuna mtu mtatisha Kenya hii, si ndio? Ati wanasema sisi ndio tunaweza kuamua tutatoa rais. Mtatoa rais ya wapi? Kwani nyinyi mnanijua? Wale watu wananijua kweli? Nyinyi mkipima hiyo watu, iko mtu size yangu kwa hiyo group? Iko mtu size wale watu ni bure sana bwana. Sikizeni, kwa sababu hawajapanga yoyote. Mimi nataka niwaulize nyinyi watu wa Nyamira. Hapa Nyamira iko kanisa wamejenga wale jamaa? Iko barabara yote wamejenga hapa? Hata shule, kuna shule moja darasa wamejenga hapa? Sasa nyinyi watu wa Nyamira, mimi nataka niwaulize, mnasema tutembee pamoja ama mnasemaje watu wa Nyamira?
Tembee pamoja. Tuambie wale watu wawache vitisho. Ati wanasema ati Kenya itaisha. Kenya gani itaisha? Itaisha kwa vichwa vyenu. Ama namna gani? Tunaelewana? Na mimi siwezi kubali. Nikiwa kiongozi wa taifa hili la Kenya, nikiwa rais wa Kenya, mimi siwezi kukubali mtu yeyote kutisha Wakenya wengine. Hakuna mtu ambaye ako na ruhusa kutisha Wakenya ati Kenya itaisha, ati sijui nani atatolewa kwa ofisi. Hakuna mtu mtatoa kwa ofisi na hakuna Kenya itaisha, pengine nyinyi ndio mtaisha. Ama namna gani bwana? Sasa nyinyi wananchi, kwani Kenya ni ya watu wawili watatu? Kenya si ya viongozi, Kenya ni ya Wakenya wote. Na sisi wote ndio tutaamua vile Kenya itaenda mbele. Nyamira hoye! Tumekubaliana? Hebu nione kama tumekubaliana, wale uko mbali na karibu, wale mko mbali na karibu. Kakitino kau musiasa kuma Bore David Mwangi na ititena mbere kumeneria mbunge wako Mugambire Ndikiri nikira akuga ni wagibwa maendeleo maturene ninge wagibwa gukinyiria jara najo jakendera jakiguna Mukenya muno mukari wa Nteresha Bore kiri garo ya abunge ere muji munene jwa Nairobi. Ni ripoti idhuraniri na gutarirwa ni Mwende Olaiboni. Musiasa David Mwangi kuma Bore na ukiririte mumbunge wa gicigo ke Mugambire Ndikiri na nikira kwa kinya nyuma ya kanjo ya mangavana kulionga Bore kiumia kithiru wena mamire matoburu no ntote ontokinya bomo buraburumirite akariba kaunti ya Meru mbere kwaria akiwa na batere kuthetera kinya arigitani ba UHC bande kwa thirikari cia kaunti. In the course of the week iturari na mathiko ya mami wa CEO wa Council of Governors na Mheshimiwa Ndiraije ogwe nonto norari nyana the chairman na the whole leadership ya Council of Governors indira na expectations chia kucha ku represent issues chia constituencies na chia county yetu ende gotei onto inyabo mwe orari area bwa constituency chetu kana county yetu inyethero imathikone turari eunera a very good opportunity ya ogwa kurombera ana beto bare under UHC program to be absorbed permanently by the county government. Ogwa no rabatere nonto ogwa ne uga no karetie nduke mbethi gutetera madaktari bau bare under UHC program. Utekomba gutetera wananchi ngoge ku ikodhinga tage kuga yes madam na ndi mheshimiwa na ngoge iria tukwete ni ya representation ri. What do you represent then if you don't represent our grievances and our issues affecting us? Kulukia kiritanto moya mwanya kiri mukaririgite wa kanjo ya mangavana Muthomi Njuki. To the Council of Governors, mainly chairman wa health, His Excellency Governor Muthomi Njuki na ogwe nwethiritwo uregete buru ana beto baya absorbed neromba rietu ethirwo ti kwenda baya absorbed because county government are hiring ibu kwandika madaktari nte kumenya imbie kugiria babue bo absorb the UHC staff na inyethirwo bena contract ciao na ogwe no waugere ibathomete contract bona contract ciao ria ikari. That is retrogressive thinking from you. Nonto antoba ubejere igitaria crisis. So no tuge inyabongo contract ubathomere in crisis. Nonto nthegoro ne ari na baju eu ya COVID. So it is good for you to know the background under which the UHC staff were absorbed. Iromba riakwa. The county government, you are not ready to absorb them. Then make it clear those people are absorbed by the national government. Actually, national government is even doing better. Nonto iba kuomba kurewa in time. Na babu ya bochereri nya ikurea madaktari. Akireke na uriti atongeria kwebana no tonyera makanisa kinyarira atongeria balionga kuo akiwa katiba ya Kenya ni yanete uhuru bwa kuromba. Constitution yetu ni itikiretie freedom of association. Muntu aigua na kwenda kugwatanira na muntu fulani netikirwe ibo ayo gwa kuigwa mheshimiwa
riria kuona atongeria bariongete tunicene iromba riakwa ni ugie no kiriu ba mwathani no anonto waugire no wende kuya mchungaji wa bwithia retire kana weta retire iromba riakwa umenye otea mchungaji ukirombaira kanisa inge ithira antu iba worship freely. Kiripotera Meru TV kuma Bore Mbetawa Mwende Walaiboni. Tugere mantu yeye ogima amugima bore otonga sibitare ya Nyambene Sub-County Hospital nyuma kurigoria wandisha arome nitite na mbere gutungatira arome barana bobaithirite bakinyileka ni mantige ogima bomwere atongeri harongamiri ba sibitare nenya siasa bagikatha itagarire bakiuga ni rimwe ria gutungatira Kenya muno akari kuma mwere ojoja egembe bakiuga ni service to the people naria bagitariria mungana jwa barabaithirite bagitungatiro nyuma ya kurugurwa ko wandi isha arome ni arome 21 barabaithirite amu bakiamukira maotungata ningi bakikawira nebo gwite na mbere kwagirithia motungata ya ogima cibitari ne gutungatira akari ne riboti mukiri onkonja na kiome kimwake kithiringa gavana wa Meru Mutumantu Ethinge kuomba kwethere kinya sibitari ya Nyambene Sub-County kururia wandi cia arume kiri sibitari igi ndi atongoria ba kaunti ya Meru ni baliongete sibitari kuona bora yewita na mbere na riu ntuko ya rware arume 21 ni bombete kwethera bakiandimito sibitari neye baraba kuona utungata bakiwa sibitari monkathai ni ntobye kwana nabo ni bube nabo bokathira gavana Mutumantu Ethinge na kinya murandi yonge joratiere aruria no yewita na mbere kupwethwa. Male ward yetu iri operational na so far na 21 male patients baraba ombete kutritwa kwetu na kwatendwa na itukuibwa ya sana nontobwa thirikari governor Mutuma kuona kwagirite na kinyabo bugwaru arebo ko witness sibitari kuomba kuguna the male patient in this region na kumakonda na bukudhibitisha and then tusokia nkatho cia mwanya sana nontinyabo lelia on my left side dao ibo kuona ngwene kuendelea waka the inpatient block governor atadhiria 1 week kumao na kinyabo ibo kuona ngwene ne kuritika. Number 3 the outpatient block era governor ombere otoe 50 million kinyongo ni kuendelea nthina araura ande kwetu inkatho cia mwanya sana kire governor wetu na tumwire asanti sana no ntobwa kuhakikisha ugima bwa mwere na bwete kipaumbele tugaria community ituwiri itu muno katuguringa rukemi katuikie matatu tuikie kitharimo no ntobwa ngwira ngavana ritite utokira Meru ward au level 4 hospital mawa na ino hospitali namba 2 ndene county na ndena kwa wondingiwa kwa tie Meru ward no ntu yontune njoni yonthe utinangi kwa na Meru ward kwe wako Mutuati na kule wako Nyakangeta so kankwenda kuwa itu ku appreciate kuibwa Meru bau hapa kwa ndewa itunura chua ntuko ethoko kunuria ndewa kwa tongoria kana kwa ngavana ikurita ngwe yonturi akurita thaira twamumakira itarira re kinya na kuka ngona kwa batu tuna kuirwo muno watu kwa lelinko na tingatinga re mbisi muno na ndibwe itumini KDF yongo ni titotokera want no tunye level 6 ire Meru eto kuma level 6 ine oidho level 5 which means itokulia turi antu ba Meru batue itukuma nao mundu ne yatu ariki yo kuila kimaendeleo thai kubyo tukuona and we appreciate very much effort ya thirikari wonire ndare otuko na ingo chokira administrator rispankatho muno ndethere sibitari very busy ndebela thake ndacho tuko ndetete mzee ongiure ya batuma wanara Meru arume betu bakuya yari nyanjirene na araura thai wondi ya arume ri kururo ni savete maisha ya arume betu baba ingi muno na itocokeria Murungu nkatho nontu na twetithetie na mbere na itukumenya through gavana Mutuma batu turi antu ba Meru ba Meru county ti embe yake. This is not about Igembe region peke yake. Tueta kontu mianya ndene Meru Mutuma ti atambiriria project yake gavana akuya ukuliva mark ikuonekana inya kana kanini rwari ikakuona kana gambo yake kagia kwenda kwandimito katikiona wandie kwandimito ndene Igembe region rwari tu na wondi hao na tukuibwa asebe ku 21 ko baraba kuria bakiwa nganya na Meru anga asiba bakwa consistent itandene ibeye bamwe nao wondi ye na itanda sister ito ti area 39
bitena atie ko bwaito congest Meru arona services yao kuma nthiguru irombwa sibitari yetu general level 4 itomba kwithire kithithuru mantu rethithiritwe ninkwenda kwira Meru betu baimenyere na antu bara bakuria best propaganda na rumors nara kaitene kau kiria atongoria bandi bawete ati hende kaitane kakinyite thai Meru bombe kwithira ni bakwata mbaru mutumantu ethingia nonto ni bonete ngwirombete kwithira kiritana mwaka yomwe na kinyanka bebane na maorongo yarayo tambwa mitandaone na ndenda kuromba antu betu ba Meru nendi tatanu tatania na tuwa muri kutherana itukona ngavana no tuthera muri yo maendeleo na tukinya tumukarie kisiasa tumuchoke next time kenda tumwakanya kakeya kosavu antu ba Meru itukona sobriety itukona mutongoria wisuba mutongoria kuthikiria antu since sibitari ambiririe woko in 1994 tutona nguingi ritikite ora gavana Mutuma ritite ngui within 1 year oke akwethira within mwaka yomwe tukona maendeleo ya tuonete ya Mill Ward tikuruora ke ikuruora na karita ngui itukona ward ne wakwa itukona outpatient block ne wakwa loi antu betu imbibinge tukwenda antu bara bena self interest baba na self interest ni antu basiu pokendo bathikira iyo na ground ine pone burango ikuritika na tuwatile mutumantu ethingia no ntumiru itu tiona mutongeri ungi ukaria mutumantu ethingia no kuthikira no kumba kwithirete thikana ka Meru Keripota Meru TV kuma Nyambene sub county rere mawe Gembe South mbeta mokiri onkonja tutegere matheta na mungento jo akari kuma ntere shada isho ireshigone mbunge kya Gembe South baraba shumiritie kuria shoria babata bakiuria kinya twega tutiari ingi kura nonto bwae tutina wetina mbere nonto bwae gutena mirandi ya uthondeki bwa barabara nonto bwae shukuru sibitari yetu ya thagisho itina ndawa ningi ete gututungatira turi akari kyala bakiorotera gavana Mutumantu ethingia nikira bakuga bo ni batengi ni bateaniri ningi ni bathuli ni thirikari yongwa ira baringire kura ni ripoti ya Murithi Waba akari na aturi bakuma ntere cia thaicuni ndene ya kanuni Gembe South ni baumirite na guteta nikira bakuga ati bo bati sibitari na irere akui iri kurwaja gundu ya kanuni aria bakuberange kamo no gukinya sibitari ji lira bajitwe sibitari bakube ne ithikianda na cinjira igitango kete kogitango imalinya na ndo totona twenjera na kuinda iriga akwa mundu athicha akandekero tupenikila akanywa akageta bunge akarema kobwaga iteborego bwa kiringana na biki na kuimatanete na bana ma tuitasia tona na bana tuthicha kona lami ekaritani nitatua mabiri antu baba thaicho bakiaria ni baugite ati bone bakoromba thirikari ya Meru County nikende komba kubakiranyo sibitari imwe rutene rwa thaicho na nikende bakomba gutete kaira akui aria barombete maternity iria ina inya inene ya kwithura baina yo rutene rwa thaicho aitho twenga gocha thagito itorigabe bori muno no ndo akobwo twethura kinya mwakoro akathiria miaka 5 akathia tutamwona na gutebwa tutethia sibitari bamba bakuga ndomba kuga sibitari itoke twake wera ibakube kenda kinya twana twa toto watu imwaki tokona bakobira no ndo kuma ba mwanga sibitari ya thirikari ere health center kana kianda ikondo kuracha muno tuyomba kinya no ndo anjira mwana inyaga atio no thinake kariba bathaicũ bakiaria baugite bone betejanĩrĩtwe anene ikinya thirikari inene nontu bakwithura bo bationeka ya kabari kiene barabara ciao kuthukanga nondu na bathinera turira nene ibarabara na njira cio kuiregwe ya thitherio tutaramenya ethero noko tuthicha ndeire ingi tukona kwina mwaramu na bathagicu ithu tuimenya kinya mwaramu nimbi ando kuma mekureke kuramba kura matakinya kono renge inyambunge atwatarire na geta kinya ukathiothiete kankolo uthiete nyawa setio biki na marinyane kuringana nthe mokete kono mayokana ngarira nini sikinya kono biki sikinya kono moka matulela njira yake mongo kogwiramba nguramba isendie ya gweto tombe gutara isendie ya thaiso tombe gutaranio ikende tukomba kuona mbunge wetu kainya MCA wetu ikende tukomba tethu
guthuka twethagitu lakini tuyona utethi kuma ke thirikari no tuburana kwa mutu kwa mele tuwe wananchi kinya ithi nero mbarengi ngoromba ngabana utethi na rojo ndandu twina ndandu kindu raya tukwina ndandu ya sukuru ngege gataoni obu nenge gaitina cionthe cia thukire na tuyona tukwa mele kabuthe kwa bono no chethira chena chapoti kire ithwe Murithi wa banki ripotera Meru TV kuma ya mirigone ya Igembe Daisho Kanun. Nacio siasa cia giti kia mbunge wa Tharaka ni jukite mukondo jongi irinkirano gatigati ka Muchomba Marigo na Paulo Mugambi naria athingati ba atongeria ba baile kana siasa ba bareo baile abonekete kwithira barina nkirano nontu bwa kuthetera Kyoto ekendero kaskanjira urakwirikana nwe ni mutheteri wa Kyoto kia umtu ura kuringana na Marigo aithirite kijukirwe tagaria kiwatho kinyume na mawatho amu akiuga ni igeria ria Mugambi kwaragania akiuthi kia siasa ntere i naria nandi bauritie ndwangi cia kithirikari itigatumike bubui gi siasa ninge watho bwithire bukijukwa ninge kwithira bukiathikirwa riboti ithraniri na gutarirwa irinkidano cia siasa ntere cia Tharaka gatigati ka Marigo na Mugambi ni Dagara Waiguna arina ripoti yongwa. Ibu musiasa kuma Tharaka Benson Muchomba Marigo athaganitwo na Akari na Tori kuma wandi ya Jakari gichigo munge kia Tharaka kaunti ya Tharaka Nithi ikagitani karakureta tandoro kasi kajira Mugambi watirwo na kuthitangwa masi areiro kotini kwa monyo karibu na Kitui areiro Rumande Machakos prison yekoro nao winyuma ya komenerio mogwarombi bagetekia mujumbe agagichigo munge kia Tharaka ndeni ya mutandao wa WhatsApp tuyete munde nontubwa ukenera kana getu Dorcas kajira kara kagwatirwe bantu gwitwa masi kairwa kotini bantu gwitwa Wamonyo kakuma kotini bantu gwitwa Wamonyo ye karibu Kitui gachoka kairwa Rumande ntugo 45 bantu gwitwa Machakos Women's Prison athaikitwe ataina mbondi boko ngwatai yani mbondi yake ni ariko kanza ikagitani waku okira ntiga gatega kariba chakariga nanto bakwerekana koretu musiasa wathitangire kajira na baraba kwerekana ba komboreto kuma konte motori ya Meru kwenyangia muchemanio ujo agekuru baraba kurekereko kwa manoge keba kutwakire ngonya gogina wa Dorcas kajira barathombia nene twariri bakioria siasa gutiga gutomera buthukwa na bari onaga Mugambi ariaga najia mwaro cia mari kwa mwera atere na ya torombe twena kiagira twana twetu natigana na anabe to gutwenyangeriana Paulo Mugambi ino gwatithetia mwana wakwa na tika gotweka na mugwatithetia tambete kinya ko mwandikira messages akemwira nako mwende nioni ngwa na ntomete kire mwaro wakwa na mbete muthonua ndori aterere Paulo uri muthonua yes kakwenda okodi ndo kangurira mwaro wakwa renchera Paulo nero na dakare na anabade kinya kamba ikwaenda baginya ndeti ikwaenda bangiro gekoyo kana kina matha karwa bamberi yangu baba barebeto bakwamberia ike noto kwa mwana mwarero ritho tinekuga ate nondosi from ampaf na nto baba de bonda muthima menye para truto bisi ni enwo gwana rutaga na nkuga kare ngogo para tia bisi rutaga mtoto aliajiriwa na Susan Ngoge wa Mwindu na nyinyi wanaume mnakuja kupanga hapa kuharibu kazi ya Ngoge Mwindu ishindwe Mugambi wogwengwa iwo watomanire ndasaturate the whole of the world social media lakini wono kwegwa nae waerwa magima kuna gwenamo ntugwenu ya koti ntorenda tothi Mugambi orugamaguga bora wereto bundi borongo Muchomba na ntongoria chinge baraba kurindania kigomano giki bakithombia ndo ayumire bantwaga bakenda tongoria bagesiasa gutiga gutumira mbiombe buthuku ninkoboromba bora na yuthi na kila muntu yega kinya michemanio ya fujo
ibuga choya kwebera na wateka no agombe korwama cheria muntu ora bugochindana noe boro eno ena kinyegwina nja. Sisi tumeishi na shinda, hatuna barabara, hatuna maji, hatuna stima, na nyinyi mnalipa mnakuja kutusumbua. Muliwahi ona Tharaka kwenu? Muliwahi tuona kwenu? Hakuna mtu atakufa siku mbili, na mkienda kwenu muambie Tharaka tuko na wamama na muwasalimie mabibi zenu. Ndawala yako kama tanto wemetia bagata toko kortori danike. Ndakaini ya baba to metu paro. Eti ni baba chokaria ntomwa. Wanabia barana banto next day akabwekera guo ekreta wakwa. Paro imoro gwa Tharaka. Igwarira muchomba uretio rathitangite Dorcas Kajira orute gamba kotini gwethero na kwenda chore na ntuba Tharaka kaire gamba thieta tariki 19 mweri wa mbio wetano ntikwenda kwaria muno lakini kubwira atiriri gutie muntu no mwe ataruma gisiasa kwa gunkaromba uyu amuthitangite athiathuganie akikishe akomuruta kotini ibuto kwenda ogu ake tibuto kwenda ogu wana mwana no yekinyaga kuringa lakini titheka mwana wawe waku na nonto utie mtata mutongoria bardorari nkaburomba manto makari gogu butoromba geturi atongoria babe na nkoro indito ikauthuka na turinge chiacha itena uthuka na chuki mathokoni achakarigane gwandini achakarigane chigo mungeke Tharaka nkiripotera Meru TV rito kambeta ndagara waiguna tutegere siasa cia municipality jwa Meru irana cio cithirite amu ikireta mururumo jo munene nontu bwa mantu mwanya yaraya ithirite ya kiringithia mukari wa municipality ligana municipality iri kiricigo bunge kia North Imenti municipality ni kamatite mutindo jwa Kangangi na aria kwithite kurina nkujonio cigi mari ya rui kwithira kariba kilalamika ni ngarama ititie ya mari ya rui nkiroki na aria asiasa nabo baonanekete kwithira bakimerera mata muno gitiki wakili Joel Mutuma Boria aitite na mbere gukuthuranga ikutho MCA Caleb Mutedia Kibuko nekira akuga ama MCA kuma ishigo munge kia North Imenti ni kwina ndwimbo cia kuringira ndebe thirikari ya matura niyo ya county na thirikari nene indi gutikia bata gikwithira gikinyira mukari wa Ntere ni ripoti thranirina igitarirwa ni Jeff Wakituma. Nawe Joel Mutuma Mburia na umirite MCs ba North Imenti batongeretwe ni Caleb Mutedia, Patrick Ntururu, Daniel Mukoronia wa Mona Frederick Mubichi bara wakiri ujo augite nande batithirite bagikaria ringi kura indi bethirite bagikaria thirikari uria ni giuta tena watho akiorotithiria mbiru cheruje chithirite igitia bunene na nande akari na tumiri baruje guntu guku ni bethirite bakiangaika nene. So it is actually quite shameful kuona that tuna representatives bakethwa berira mwananchi akirira na ibo babatere kuthwa bakithithia ngugi yao ya oversight over the county government na ikia tumito kuga igite ire kinyetera county assembly nyoko take up their role. Such a discussion should have been tabled in the county assembly. Speaker kauga na county MCS betu baga summon CECM wa Ruje na MD wa Mewas bakeja bagachokia biuri na mantu jaja karekire kethwa bariwa bataije. How did it happen without their knowledge? So it is the responsibility even of our county assembly kuhakikisha iba kukaria mwananchi. Nkuruki mutongeria ujo noritie MCs baba batige kwangania na gavana wa Meru Reverend Mutuma Ntwaithinkia na gucoka kiri mbunge ya Meru gwitira ngugi bara baba thurire. So negitare kinyete atukuria representatives betu bokire batige tukwanga bakianganaia na thirikari bakienda kuonia thirikari ngugi ni gwitika kimantu jo jaruje no gutagera kairo kona twiriwa mu Kenya sewage ke part of the bill ire kweje ruje na area kuna sewage only is within Meru town. A functioning sewage is only within Meru town. Antoba Mugutano and all other areas especially within municipality and surrounding areas ke North Imenti don't get services cha sewage. Sewage ukarau torero nande tendering nirarugurwe kaire ke kuthithwa bidding upya anga tender niraire cancelled. Then you're asking
what are our representatives doing? Kethro batumba kuthingatira kuhakikisha there is a proper sewage system mbere nya wambiria kuthithia miradi yengi. A town like this turero erenda kwethwa city, will it become a city etena sewage? Nkuruki wakiri ujo. The other aspect is kwago county government then yamwe niyo ikanenkera mukari reprieve by giving a subsidy. Kethro rwerwa kenda mewa sechokia rujara rware county government nunto we are in the process ya kuhakikisha kuna budgeting ikuendelea. Why can the county government then decide to take up that burden from the common mwananchi? Kethro imbeche uchi kwirika icho china shortfall county government ejukie ithro niwe karea kenda mwananchi endelea kurea mbeche ile chareagwa mbere kwa area flat rate 250 shillings. Why can that subsist? Nunto you can imagine otenja kethro mto withre per day abatero kunywa 3 to 5 liters I lita ingana nja ina ntumbuga bathatu bana umba kwithro egitumira kenda na ndu menya the kind of rate ira mtu akuongerwa. You can imagine kubaraba kugabarare aga 250 shillings you flat rate but nandi bills chao chireja not less than 1000 shillings. Irombare mutongeria uju ni gavana wa Meru na thirikari yawe bethire bakirungamira mbiru chiongeri kiriruji aja municipality ni untu noe withirite agikira kirore muswanda jo jo kuongera mbiru iu. And it is my belief that this squarely falls on the governor kuhakikisha agukaria akaribawe ba nothimenti. Nuntu turera watu kerwa nwe wanenkerwe the final documents na arasaina iwe to no objection kumanisha antu bonde be satisfied, but are we satisfied? From the talk ira with it okigwa around everyone is not happy na antu bakuga iba kwenda tariffs iwe changewa na rojoro inekwa nuntu nande it is not sustainable. Nkiripotera Meru TV Mbita Jeff Wagitumam. Tutegere nandi yeye Meshetho naria randigoro ya Kenya, Uganda na Tanzania shirigiri kwithira igititi na mbere mitaratara ya Meshetho ya AFCON nande bieni mwanya ni bithirite bikiringo murashi na gutegerwa burabiri ndigoro ya Kenya. Egeni ya kinoru kuringana na Ken Riongo ore umwe wa mukamiti wa kamiti agutegera mantu yeye kuibangania kwa Kenya nondo bwa Meshetho ya AFCON na ithirite muno akimeneria burakieni gya kinoru kithirite egiteaniri ningi kithirite egiti kutegerwa kwagirithwa kenda nakyo kithira kirikeni kiombike kwithira egigicetherwa ningi gutumika kiri michakato ya mibira ya AFCON akiuga amu ni kibati kwithira gikirumwa kanyamu kana kabesa kenda nakyo kithira gikiongeleka kiwango kyayo gwitikirwa ni CAF kwithira gigiusika kinjira imwe kana ingi kiri harakati cia Meshetho ya AFCON. Riboti ya Mutugi Okiambi. Ni Riongo wa mukamiti wa FKF Fajan Thigurune na agongete waziri wa michezo Salim Mvurya ni gutara kwa weja mukamiti wa kamiti ya kumenyera AFCON muchezo jwirigiri guchezwa mwakene twitite mbere ingochokia nkatho kirinya waziri wetu wa sport dene Kenya yonthe tontu bwa kwithirwa ndio mwa baragazeterwe kwithirwa bari members ba rock organizing committee to remember that 8 na kwithirwa ndio mwa 1 to that 8 braba kumanga mubira ju Afrika kuma Kenya igiteo gikinene muno Kirimeru ara rotirete kera kuthukanga gwa kieni gya kinoru kire kugitomba guchetherwa michetho ije ya AFCON na mwana kwithirwa ne gya kirasi kieguru tutiromba kumenyethera kieni gitu gya kinoru gikethira gikubwa tontu mbuga kieni gya kinoru kimbete kwithirwa kina nyaki njega tomenya kubanga timu iri kia jamia timu mechi ejenya mweri jumwe mbere tournament yambia na ibenda inya guchetha friendly matches omba kuigwa Morocco benaja iba qualify ukaigwa Uganda iba qualify na rimwe bakaigwa iba kwenda kuma outside Nairobi kwa ukieni gya kinoru stadium kethira kibui mbuga uninya tandiare guru ndomba ku facilitate na kiri communication tukona tomba kuthithia tukaretinya mubira jumwe jwa friendly match tukachethera aja tontu mbuga tentu ba Meru bonde bakomba kona kanya kagwita
Talanta Stadium kana Kasarani. Kuringana na Riongo Kenoru nikibwirite kuthurana guchetherwa michetho iji arane bia ni bithatu akeja Kenya bieregere guchetherwa tayari tu inquiries tontu Kasarani na Nyayo Stadium ikaingwa tontu bwa preparation cha AFCON timu ira chigochetha Premier League especially ira cha Nairobi ibakwiri batege bia ni bingi so itumbite itukwe teams cha Premier League tukoranira nacio noko nya tayari nya task ibaretire Wanguru Stadium na Kenyaga so itukoranira nya na timu ingi tomba kuona ethera kwibo benda kuja guchethera Kenya Kenoru Stadium na beja of course antuba miru no bakethora bakiona mubira uraje guchethwa na igwetike mantu jo jonde tukomba kutho tukigwirirwa akiuga moroto jwao juria munene ne kuonana bari na yewa bibibo kuona kanya ga guchetha michetho ije in fact tura mupango jura twina juu turenda ku make sure scouting ikuthithwa Kenya mzima rimwe coach bara turare abo ibethera bakithura chethi bakuma Nairobi aki na itwalitie twi committee National Executive Council FKF na tuga scouting ikathithwa Kenya mzima ria ligi guchethwa na nditura tura scout antu ba Nairobi yake tokaumara na ndene mwaka juju timu ire kathithwa ya Harambee Stars especially under 17 under 20 before the end of the year bokona ina change mono na ikethirwa ina chethi baba ingi be na outlook ya Kenya yonde ki reporter Meru TV kuma gicigo bunge Keno Thimenti Beta Mutugi wa Kiambi. Riboti ikethira tukinyithie muthia yo ayara tukumaganitie rukiri rwana rwa kuma mashinani dena gontu na ritho riandiki betu bandeto ri kwanganga maturene utigira ni ya kumurikwa jara nayo ya gukubatara na jara ya kwegie onu beto akaba mutharimi thank you very much nontu bwa korokania batwe rukiri ruga taitile koringa ime tugitanie nawe ikinya inyawe tutingatire mitandao ya Kinadet Meru TV Kenya. Thank you very much. Ugaita kuraya nonto twashokera kithaka tha igere tukethera tukimurika mwerekera jo mugongo nacio ni siasa ira cithirite ikirumirira county ya Meru kwibarana bo ba kutegera bura mandu jethirite jagita na mbere kuongeleka kwa utumiri bwa akora siasa cia okora siasa cia kwaragania na kunyogoria thiri ira cithirite ikioneka kana ngunism ira ithirite igikujirwa ti county ya Meru aki ende inyagontu ogontu na area siasa baitete na mbere na shughuli ciao cia kwa siasa kuringa siasa ende magirane ya kuikwa ya kaingwa yara ya ngana kuikwa ni yengitwe watana na twikire mubango jo malum atire tugitegera jara jatuigie jara jakwegie ingo kwendere gitari rega